Кольцо, кольцо, огонь, огонь. Сашка, давай работай тоже. Prajurit kelompok Rusia terus bergerak maju pada posisi musuh di hutan dekat Kremenaya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 6 Juni 2023. Setahun berlangsung invasi, alih-alih berakhir, Rusia justru semakin menjadi-jadi dalam menggempur posisi pertahanan militan Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman, pasukan Rusia tidak membiarkan militan Ukraina untuk bisa menghirup udara bebas. Rentetan tembakan terus-menerus diluncurkan ke posisi anggota militer Volodymyr Zelensky, hingga tak ada yang tersisa di sana. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. И Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены 2 склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. За сутки нанесено поражение 103 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике противника 143 районов. В районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоная Деброва Луганской Народной Республики.